congrats for this. Akiaria ari mwena wa Naikuru hingo ya gutugasa kwa imwe ya ukui na ngoga ya utungata mwega kuri muingi Alfa ya utuke na uria ni afitha munene kuma ruhonge rwa kuramata wuigiririki wa ukui barabara-ini niruo Safety Plus Agency augite thirikari cia kaunti ikoretwo ikigathika mawatho marahatiriria ruhonge ruru. Kuringana na utuke thirikari cia kaunti ikoretwo ikiagarara watho na ritana ria kuramata ruhonge rwa ukui maumirira ma mawatho maya mari kihingisha na nditimurano gatagati ka ruhonge ruru na thirikari cia kaunti. They closed, walishindwa na kufanya kazi, zingine zimesambalatika even today hazina mwelekeo sababu sasa hii corona ilikuja ikaribu kila kitu. Utuke aritio riri ruhonge rwa ukui kaunti ya Naikuru rukoretwo na ndugamano na thirikari ya Naikuru thutha wa thirikari ya kaunti no kuhamurithia ngari cia ukui kuma gatagati ga tauni ya Naikuru itemi-ini ria kugia na mubangire mwega wa tauni. Riu utuke akiuria ruhonge ruru gucokio uramati-ini wa thirikari nene. That transport shall be a national function such that we have what we call transport uniformity and conformity, one regulation which is spread across. Akiaria hingo ya kwamukira ngogeno muikarigiti wa sako ya ukui wa muingi ya Prestige Shuttle Stephen Muri na uria nowe muikarigiti wa ene ngari cia ukui wa muingi gitaro-ini gia Central Rift Valley augite itanya riake ni kugacirithia riri wa ruhonge rwa ukui. When I was coming from Nairobi, I counted 6 roadblocks of police. This is too many. We need absolutely like 1 or 2. It is not like every police post or a police station must have a roadblock in the road. No, police have other functions to do. It's not all about the road. Riri ni rita ria keri ria sako ya Prestige Shuttle kuhotana ngogeno mwihumbire wa aruti ya wira ake uri umwe wa itumi iria ikoretwo ikiguciriria maitho ma muingi. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.